Kurumjeri, ISTV Pau Ming Tabi Basmutaram Nokcheri, Hanbadamaru Pau. Chemicals and Fertilizers ki Union Minister Anand Kumar Nangasi, CPET ki Academic Amadi Hostel Block Hangdo Kadori. Pau Sandonong Pijari. Tayal Delaiba Central Institute of Plastic Engineering CPET Center Impalgi Nauna Saba Academic Amade Hostel Block Ngasi Chemicals and Fertilizers ki Union Minister Anand Kumar na Hangdokadori. Ngasi numitung mamatong pung taranitoy makai taba matamda Academic Amade Hostel Block Hangdopagi Thormaduda Chief Minister Okram Ibobi, Donor ki Union Minister Dr. Jitendra Singh, Chemicals Amade Fertilizers ki Union Minister of State Hansraj Gangaram Ahir, Manipur Sarkar की कमर्स एंड इंडस्ट्रीज की मिनिस्टर गोविंदास कोंथौजाम, PSE मिनिस्टर I हेमचंद्र, सोशल वेलफेयर मिनिस्टर AK मीराबाई, एजुकेशन मिनिस्टर M ओकेंद्र, लोकसभा की MP डॉक्टर T Mainasu Saruk Yagadori. Official Oina Ministry of Chemicals and Fertilizers Government of India के Department of Chemicals and Petrochemicals के Secretary Surjit K Chaudhary IS, Manipur सरकार की Chief Secretary PC Lamkunga IS अमदे North Eastern Council ENC Shillong की Secretary Amay Singh Lukhai IS Saruk Yagadori. Union Minister Amadi Chief Minister Okram Ibobi Yauna CPET ki Academic Amadi Hostel Block Hangdok Kadoriba Asigidamakta Official Singna Sem Sabaloi Kray Pangthok Kadoriba Thoram Asigidamakta Soyangam Thoktanaba Security ki Maikay Degisu Section Thorang Lokat Kray Disabled Organization Singi Mayok Nariba Awaba Singh Kohan Bihaina Manipur ki Governor da Disabled Development Association Manipur na Aiba Jerol Pitan Wakat Kray Jerol Aduda Lisingani Taramari Taramanga ki Oina Person with Disabilities Singi Scheme ki Senpam Singh Thadokpiu Full-Time Independent Commissioner Amahapiu Awareness Program Pangthok Naba Tongan Baphan Budget Tahapiu Haibana Chingbo Apung Kaya Yauri Tha Taruk Chathagadawba Pre-Remedial Coaching Ngarang Paudel Dalaiba Imida Public Academy da Parliamentary Secretary K. Megachandran Hodokray, Manipur Minority and OBC Economic Development Society Nasin Bathoramaduda, Mobet ki Project Director Salahuddin Khan Marueba Musing Oina Saryaki, Thorunga Mari Lenana K. Megachandrana, Mobet na Pakalibat, Kongtangasi, Yam Marueba Masung, Masina Imung Manung Kudong Chadaba, Larik Tambangam Jetrabakayada, Anoba Mangal Amapiri, Loinana, Tawang Asinamatik Jabami Ama Oiduna, Tandu Laitaba, Lamdam Ama Ohenbada, Atobumating, Oregani Frontoki. Leiragas की मफम के आदा लंबी थोंग यावना अतई चौखट थोरांगी मचाक सिंह सेमगत पगी थबक पाइरिबा स्पेनिश मल्टीनेशनल कंपनी आइसोलेक्स कॉर्सन की मखादा स्टेट असिदा लिंगबा मंगांग कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड चु थबक सुनब खनबद यावरकले वाफम सिंगरांग इम्फाल द लाखिबा कंपनी असिगे असम की जनरल मैनेजर महेश कुमार मिश्रा ओपगी थोरम अमा मिनुथोंग द लेबा मंगांग कंस्ट्रक्शन की ऑफिस द पांगथोकपदा पाउमी सिंग उनबा अमदा मंगांग कंस्ट्रक्शन की मैनेजिंग डायरेक्टर Human Mutumcha na Fongdokibani, Thoramatuda Mangang Construction ki Managing Director Human Mutumcha, Vice President AK Ibomcha, Advisor G Rajan Amadi at the Staff Singer Saryaki, Human Mutumcha na Makatan Haikibada, Mangang Construction Impalna, Asamgi Jorhat, Janji Dimau, Fabagi, Kilometer Marpuganipan, Sangbalambi, Sembagi Tabak Aniasi, Isolex Corson na Mangang Construction the Sinarakli Haiki, Isolex Corson Guwahati Regional Office की General Manager महेश कुमार मिश्रा ना लंबी अनियसी सेंबल लोरबा मतुंगदा चहिमरी चुपना सेमजिनबगी थबक सुतौगनी मानमखा ताना ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ना अवांग नोंपोक स्टेट सिंगिदमक पुन्ना लुपा करोड़ लिसिंग यांखै की थबक सिंग हापकनी हाइबगी थाजब पिरकले मसिगी मनुंगदा मणिपुर गिसु सोइदना सरुक थुंगनी अमसुंग लाग्रिबा अगस्त थादा असेंगबा खंगलगनी हाइनसु मानमखा ताकी In the last meeting of Mr. Gadkari, our Honorable Minister of Surface and Transport, he promised so many projects are coming for North East section. He was not specific about which state, but he was telling that more than 50,000 crore worth projects are in process, in pipe. It will come before August. So we should wait up to that. संगीत नाटक एकेडमी की लिसिंग अनि तरामरी की अवार्ड लाउथोखरे ngasi न्यू दिल्ली दा पीगदबा मियोइसिंग लाउथोकपदा मणिपुर की ओइना जगोइदा उरिपोक्तगी एन अमुशना अमसोंग
थांग तादा थौबालदगी केसना थोई शर्मा यावरले हारी हौजी पाउग मरथना तेन ब्रेक अमम चेंगुम थाबगी मतंगदा रमा फाउंडेशन सिंधुना नंबोल थियाम मनिंगदा लेमना नोमगी ओबा ट्रेनिंग प्रोग्राम अमा पांगथोखरे नुपा नुपी पुन्ना ट्रेनी कुनगमंगा रोमना सरुयाखे रिसोर्स पर्सन ओइना स्वराम राजेंद्र कुमारना साइंटिफिक मेथडता चेंगुम थाबा अमदे मार्केटिंग की मतंगदा वांगांखे हौजी मरोइबा पाउ अमोना केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स की यूनियन मिनिस्टर आनंद कुमार नंगसे सिपेट की एकेडमी अमदी हॉस्टल ब्लॉक हंगदोकतवी हौजी की ओइनादी ISTV ने पिजबा पाउ मतंग से लोइजरे निकु खरी मतुंगदा हेनबा पाउ सिंग लोइनाना